Bingelela lani ko manje usiyasiphika usesuyasibingelela la sibone. Imani ukuthi bafethu ayikabi ngicela ukuthi iqale osisi bachaze udaba labo ukuthi ubhuti siqale la ubhuti uyena bosisi. Uye nali iqola leli ngikutshela. Okay. Mfowethu nabo kosisathi ngikhuluma ngabo ngithi bebe complain ngawo. Kodwa ngiyabazwa ebhuti abo mhlawumbe bengithi ngoba mhlawumbe ngasekho eTown mhlawumbe nabo bayazi ukuthi ngaso swayini. Cha wena usuhlala la manje usahlala eTown wathi uhlala eTown wena. Wathi usebenzele eTown uhlala eTown usuhlala la manje usakhuluma mina ngisafunela lutho nje. Funa imali yami wangempela serious. Wangasifonela ngani ama contacts wawunawo usifonela ngani uwelele ngibhala kulona inamba ama customer nalahla ngalolu suku lelo ngoba uma stand lapha akasikhiphanga ngendlela eright wabo. Kodwa nani manje sinahlangana kulo stand obafana isifonela ama stand niyabona ukuthi lo bhuti uyachaphaza imali bona ngicamba bayachaphaza lalela cha kubolezo umthembu swadlula ngithi indaba sasilethe kuwena imali cha lo bhuti usijwayela hayibo hey ususichaphaza wena ndoda usithi lo bhuti imali yayichaphaza ayibona ibhadi lethu hayibo uyachaphaza lalela mina lalela yini ngihamba bhuti ngafuna ukulalela iside lethi ngifuna ukulalela iside hey lalela ayikho uzokhuluma naye mfethu ngicela hlale phansi mfethu sizama cha ayikho uzokhuluma imani soyilungisa kanjani imani sisi webo sisi imani tisana umoya imani ima phela ima ukuze soqhamuka wesisi ima phela ngifuna ilo semba kwakho khipha kodwa imani nizoyithola kanjani isolution njengoba nenza kanje ilalela phela iyanginyanyisa yonke lento eyenzakalayo iyanginyanyisa yonke lento imani achaze phela wathi kabi lokuthi anazi wathi kunomcimbi kwaze kwadlula umcimbi sangazi ukuthi siqokane emcimbini sebesithini sesikhosini sokuzowadlula 6 months nami ngibalindile-ke ngibhajethile omama sentshanyana ngithi cha sasingayikhuluma ngendaba kasifika kanjani ehlisana ngicela nehlisa umoya ozokwehla la lo akakhipha imali yethu nje kuphela cha into esidinga imali cha ikhona imali yethu buyisa indwana imani mzweni phela iside lakhe nani masesizwa ibuti iside lani umuntu esichaphaza iside lani umuntu esichaphaza cela niqale nichaze le story vele iTV iyasebenza ngithi asiqubule imani khulekani sofika lapha cela nisichazeleni istory kuqala before siyenphambili sathungisa kuyena kuzoba nomcimbi emakhaya sihlanganisela irent naye sebenza abantu bakhe nami sebenza abantu bami shothi ufethu-ke la wagcina wena mfethu umuntu ongasakwazi wena mfethu ukhipha imali yerent wabo kungangokuthi umastende naye waze mfethu wabo wagcina mfethu sekungaphezu kwamandla wasesikhipha yabo ngendlela engekho right okay mfethu imake yabo ngoba ezinye zezinto mfethu mothi uyabheka yabo emshini okuthunga engangenayo yabo mfethu imali yethu izobuya imali wagcina sethatha imshini nani kwayena umastende yabo imake mfethu nampo sisa ngithi uyabeza ukuthi bona cha ngiyabeza usisi imake indwangu yabona nento zabo uthu izinto imali nzisa ya khona futhi ngiyakhumbula kodwa nakho na futhi kwaduka ngalolo suku imake ngajabula mhlawumbe bandla mangasebenza indwangu yonke okuyinyanganyana hayi asikayike isikhathi mina suka mana lalela indwangu yenze njani sisazibona imali nendwangu uthi indwangu yenze njani indwangu yenzeni imali yamabononi
ngcono ngithathe le yakho ukuze imali yami izokwazi ukubuya. Umuzwa lokhu imanini ukuthi nathi anifuni ukusinika ithuba ukuthi le bhuti simuze. Amana ngicela ukuthi imancane ngicela ukuthi uthi indwangu yenze njani wena bhuti? Indwangu iphi indwangu uthi indwangu sengayo imali ibuya kanjani? Angisho nje indwangu yaduka lolu suku lolu. Aswanga. Imani webo sisi kahle nina into enifunayo yini? Imali nemali sasikhokhele nendwangu esasiyithengile. Ungazi ukuthi wena mfethu yababo sisi lalela yababo sisi njengoba benje inkinga yabo ukuthi bese bekufuna bangakuthola nathi abantu abasizile ukuthi sithole wena yilabantu laba ubusebenza nabo bona basidirectile ngoba nami khombisa Imani what if sisi njengoba uthi wena abakuphi isikhathi mawusuphinde futhi usungasatholakali bazokuthola ikhaya kanjani kungathi kuyimizweni wemqashiwe imali imali yethu sikhona namhlanje nje asilindi alikho vike solindi imali phela so manje phela ngeke bakwazi osisi ukuthi bahambe sesisithi ngoba bengicelile bafo ngathi hayi sathola la mshini na umshini imani webo sisi imani yazi webo sisi okokuqala sebengayisile futhi bezofika namakhamera kanje Ungaisho kanjani imani bosisi imani ungaisho kanjani mfethu lento yokuthi kumele bakulawule ube wathatha imali zabo imake phela usokhipha thina ukuze izinto zibe lula wena beka imali la phansi uzobona sophuma imali bafuna indwangu nemali yabo beka la indwangu la imali hayi wemfethu yazi wena uphilile wena ekhanda lakho uphilile wena uyasangana wena yabona into oyisho imani lokho kusuka kuwena osisi impela ngiyabazi yabo kodwa nami isikhathi engangibanike sona ngibalindile ngithi bazovela yabo sizovela hotel abantu wena kumeleke imali usilindephi awubani ngisho noma uhafu ngempethu ngiyasho nje ibhuku lalahleka imani webo sisi imani lalelani mfethu bazongihlasela bazolutha cha bakuhlasela ngoba ngathi ngiyasha ngibalekile yabo ukungibamba inkulu ngoba ngiyashaya okay yazini bosisi asenze intelulu angithi osisi kahle abafune lutho sisi la endlini yakho into abeze ngayo bayachaza ukuthi bafuna u4000 wabo yebo nendwangu yabo yebo hlukane ngokuphela imali yabo okay so imali wefethu imali bese simani imani lalela mfethu wena imake sonke lesi sikhathi njengoba sisi bekujaha nje bengakutholi uzotholakala namhlanje yini yakho ozoyinika osisi ezophatheka ezokwenza ukuthi osisi bathembe phela imali phela le mfethu imali futhi ngoba ngisho nje ngithi okwamanje futhi nami izinto sangihambela yabo ngenye indlela wemfethu wena uphila kamnandi la endlini yabo lalela nabo uphaqa ngiyababona la baphi dlala umuntu bo hayibo lalela TV na umshini wemfethu imali lalela angithi ke umshini njengoba bewuthatha osisi bawuthatha on behalf of imali yabo yebo sowuthatha ngoba sizomana kuzobona sokwazi umshini sowuthatha
uzokwazi ngoba phela ayikho le-TV le ngokuthi uzobona sokwazi Nanka namateki. Yebo. Nanka, ungazi ukuthi khona nakagele yabo. Uthi ngibonga ngathi usayizi wami Lo kagele. Cha, lalela. Wemfethu yazi no sisi u4000 imali eningi kakhulu. Lezi zinto abazoyithatha la mali encane imali. Ukweyisa phela lento oyishoyo umuthi imali yabantu imali encane. Imano. Imali esakhokhela ngayo kwangayona imali ezingabhuti wami imali lethu esasisebenzile asiloko uzama lento leyo lalela imali umuthi wona mfethu khona into esenami esingenza ukuthi ngingajabuli umuthi kosisi imali yabo incane imali adunayo uzo banikeke phela abahambi zinike imali uyasebenza wena Phethe imali izinto kumele ngizenze wena Phethe wabo thina sinazi izinto fazizenze wena wedwa nezinto ofanele uzenze thina-ke senze njani thina sime silinde wena nomshini asikuthatha sambe cha kodwa nalesikhathi imali mfethu babambise something mfethu kanjani ngibabambisa into kanjani Phethe ngababambisa izinto umuthi kanjani uqonda ukuthini siyathatha umshini bandla hayi wena mfethu ngathi uzodlala asalokhu sikhuluma kakhulu imali kuleka imali ngizonenzela imali uvumelana nabo kathathe shoot bayanyanyisa nje nabo laba ngoba bavumela lo bhuti enze isanda wakhe lesi TV sabanayo lesi TV nomshini awusali 4000 imali encane 4000 akuyona imali encane mani relaxani cha imali ethi ubuya kanjani imali bose yona into ezokwenza ukuthi imali ethi ibuye bose imali yona imali ethi yona umshini angasenakho ukusala umshini nawo umshini usala umshini asala umshini ngiyangibamba manje hayi sowenza niboze shiyiboze into engesisize ngaluthe empilweni thatha umshini suka baba usuke la hayibo nangelwa ejwayela ngabe usaqhubeka khona ukujwayela qaphazana wena ujwayelana kabi Phethe usebenza kanjani ubhuti Thulu uzobona